Dostlar, bizden ikinci atımız. Rozaka mı? İkinci atın binip çıktı. Buyursa hazır. Bunun malumatını başlayız. Koy bu canavar. Rozaka. Anda bunun malumatını başladık anda. Bu cügrömdeydi ko bu. Öz üzdünləciliklardan oxşaydı bu. Taza Karabayır. Aha. Taza жылқысы жашы жазға екі асыға bir asıdan öttü de iki asıға кетеді. Ошондо 5 жаш болгалабы мындайча 5ке толот экен. Жаш менен эсептейт. Улағына жоқ. Улагы бар. Улағына жоқ. Үйүргө койду элек. Улаққа чаап көрүп алса керек болот. Мынакей достор. Тик мойын экен. Башын такыр жерге салбайт экен. Başı, boynu, kökürök töştörü, töşü dağı öte genen eken dostlar. Tuyağı dağı jakşı eken. Arkalı. Eşigi жоқ, taza eken ha? Art жақtan көргөз эле. Алдыға бастырып, bir сира чуркатып, nari beri bastırıp gösterip koysanız da olur. İkinci attı baykattığımızda. 5 yaş dostlar. Kökmen çok eken bu canavar. Boyu 1.60'dan жоғары. 1.60'dan üstü ha? Koy verin, çurkatın. Canavardır. Ol yer taş yerler eken bırak. Cügürem degenden koy verdi attı. Hatta bağ verip dur ağzında. Oho. Şundan жақшы жылқы екен. Оразака. Аттың айы болса айыуын айтабызды. Айыуы жоқ. Қолға жош. Bu ata teginin kavar var mı baka? Ata tegi Karagılca taraftan geliyor. Karagılca. Üç attım valla. Nakey dostlar, şındığında ayvay boylu eken, boyu 1.60 plus buyursa. Atesi özü aytıp etkendey. Ulağına jo. Ulağına jo deydi. Orazaka, bunun akçaсын kançaga koyuyoruz? Akçasının 300 bin kemi var. 300 bin kemi bolot dostlar. Çalasızlar, süйлөшөсүздөр, аттын эч кандай жанагындай урулган, иши жери жок экен, үйүргө коюлбаган экен. 300 бинге коюлду. Буюрса бул биздин экинчи ат. Экрандагы номерлерге чала бересиздер. Адресибиз Жалал Абад областы Жергетал айылында турат.